Iran na ranglo nishu zanyi soba masa amini gore tsende ma kyunbe genki gunju nyendo be kanya wala derong chimba ta ti je la Iran geyong la mi tongcha mangbu dawa mangbur ngogo che yobate. The event really struck a nerve. Pyongyang ti Iran geyong la gujo dambate kanyi se na mima zu susu pomoda sanda punche nam neta chikpa tekyu yinba tongto ge yore. The same circumstances. Gyana na ngogo shige shimbu chungba ta tulsung goti Xi Jinping zakon shugo ba gundu dunke chung yobate. They began, of course, in Doi zame tongche zhongwo gagdom cheba den misaya mangbo zhongka na juba ta chiba re halam gyamisaya gyazam susu kangbe na la juba den khondro go ne ngogo cheba re nedun kebe se na urusur ngogo chungya yongda chimbo tezam chungme nido nishu za jiglor sinzi putin ki kade Alexei Navalny zunju chebe jesu me tongcha mangbo ngogo che yoba re jinda nibar urusu yuguren la zenzu chebe kapsu ngogo lang yoba re. There were significant protests that emerged briefly. Ukraine la zanju gozu zamgi jesu ursu ngogo chimbo kashi chungyo batang teji yarka zosamsu ursu Ukraine gi mala mawinsa ba kanun chigyu sera chebe gapsunyang tedar chungyo baje People to go fight in Ukraine. nedun kebe sena Iran da gyana ursu mimagi ngogo chebe dumde jini siwan chigdu ba bena gyana shungta bi doyu siju ludu tang yorji jedu nedun kebar tiwo zo jini siwan chigdu gi shung godin lo yuru ngogo lengyu kanda che gumente chaga yore konzu leni urusur yena torin mine war genda lemna Putin ki wansha nyamgyu yinbajedu. If they think they have a future after the boss is gone, then maybe. Kisi pempu drotsawe jela torin mina tsor mawo neda yagu chagdu samna lamkar tunbe ngogo wa tsola lago tangdo kabu rela konzu ngogo war kade langi meba sebu sobu re tenda chidu lamkar tunne ngogo shige mangto joju re. On the streets. nedun kebe Iran na ngogo shige chumbu chungu yubati sangwe chwane dashi yu wengya shungki sumgyub tsembe ngogo we chola langi meba tela tona chungdu. And then finally, I think that Sarji dila goti genshi gogure yana jigdi so genshi gogure kanyi sena siwante nyamba jela dundyu kanda je goba lamkashi so gogure la tade siwante tuen drogobe gyugenshi so gogure. I think elements of the regime a way out. Nedun kebe sena gegab gi penju katse de peju tona ngogo war lamlo chiwa yongyu rewa yoga tang ngogo gi tabju yuwa dongshin du longo mangbor ngogo che goba re tado ngogo we tseme shiwa che goba tang siwan jigdu be shongle churi lakse yago gogo yoba re. There's many more people. Gegab na mi haja mangbo yore geji na thakbule tseme shiwe lengyu la gyabgyo chendu chiwa yore lengyu be ne siwan mar phap thobju memba nedun kebe choba che yu wengya ngogo lengyu ki rewa tugu yoba re. I think the reason for hope is precisely Dalen sebu so tuza rewa chego be gyumzen yore siwan gerjo ba tezula miman chone gyabgyo chenbu ta tembu thogme re nedun kebe sena miman ki gyabgyo nyungto jowe kabla siwan gerjo ki shungki timtu rangshi nume cha do yoba re.